Naše mužstvo pod taktovkou trénera Iliu Stolicu čaká po reprezentačnej prestávke návrat do ligového kolotoča. V 3. kole nadstavovej časti sa predstavíme na štadióne na Štiavničkách, kde nás výzve domáca MFK Dukla Banská Bystrica. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na sobotu o 15. hodine. Z pozície hlavného arbitra ho povedie Michal Smolák. But it was good atmosphere, and despite the fact like we were just trying to recover from the situation, but at the end of the day, we just have to keep working hard. We just have to support each other. We just have to be like try to support ourselves in our ways. Banskobystričania po neúspešnom boji o hornú šestku vedú tabuľku skupiny o udržanie sa. Do nadstavbovej časti vstúpili výhrou, keď zdolali MFK Skalica 2-1. V doposiaľ poslednom odohratom stretnutí remizovali na domácom trávniku proti trápiacim sa Zlatým Moravciam. Zverenci trénera Mária Augusta sa z 3 bodov v aktuálnom ročníku tešili až 10 krát. 8 krát sa rozišli zmierne a bez bodov skončili v 6 stretnutiach. Dukle sa na domácej pôde nedarí. Z 38 získaných bodov vybojovala doma len 15. For sure they will be ready as the way we are also, because we are preparing for them for this game, or not only for them. For the remaining season, we are prepared for every game, but against them, we have to fight more, and it have to be a transition and all this stuff. But that's why we are preparing for it. We are ready for that. So we prepare for that already. Náš tým spod Čákovo hradu sa aktuálne nachádza na 8. priečke v tesnom trojbodovom závese za našim najbližším súperom. Nadchádzajúci zápas tak bude veľmi dôležitý a môže mnohé naznačiť. V aktuálnom ligovom ročníku sme sa s tímom zo stredu Slovenska stretli 2-krát. Na domácom trávniku sme pri príležitosti otvorenia novej hlavnej tribúny zvíťazili 1-0 gólom Niegoša Kupusoviča. V odvete na Štiavničkách sme sa rozišli zmierne, kedy na 1-1 vyrovnával Artur Gajdoš. We have to be ready more than last time, so that's nothing much, but we have to push more to show more than what we did last with them. So we have to do more to get what we need, because we really need points, and we have to fight hard for that.